wapi? Waliosema hautasomesha maneno ulisikia wapi? Waliosema utakufa kwa magonjwa maneno ulisikia wapi? Maneno ya Yesu ni dawa, yanaponya, yanabariki, yanainua, yanaponya, tena yana wokovu. Wacha liimbe neno la Yesu, wacha liseme neno la Yesu, neno la Yesu, neno la Yesu, neno la Yesu, neno la Yesu. Fatima aliona kwa jina lake Yesu, Danieli alishinda kwa jina lake Yesu, Lazaro akafufuka kwa jina lake Yesu. Maneno ya Yesu ni dawa, yanaponya, yanabariki, yanainua, yanaponya, tena yana wokovu. Wacha liimbe neno la Yesu, wacha liseme neno la Yesu, neno la Yesu, neno la Yesu, neno la Yesu, neno la Yesu. Baraka ni neno la Yesu, laleta upendo. Wacha liimbe neno la Yesu, wacha liseme neno la Yesu, neno la Yesu, neno la Yesu, neno la Yesu, neno la Yesu. We mama ogopa neno la Yesu, neno ila Yesu, neno ila Yesu. Wacha liimbe neno la Yesu, wacha liseme neno la Yesu, neno la Yesu, neno la Yesu, neno la Yesu, neno la Yesu.